Agyaman nak, tasyak tinaklon mo, April. Uray sa anak abak nang, akas ka ni Dondon. Siyak latati pinilim. Sikat ti kayat ko. Tanasingpot ka. Diyak kayat ni Dondon. Tanaglastog nga agsasao. Kasla arig na gatangan na kun. Tilang kinabak nang natisang kaibagana. Ang mas dawak, noon niya nga trabaho na. Diyak manam mo. Manumot nga agawid dito lugar tayo. Ison sapay ti kayat dagiti dadakkel mo. Awan maaramidan da. Ta siyak ti makiasawa. Siyak ti agpili iti pakiasawaan. Anya? Dayje a Joey ti pinilim? Awan ti ammom. Saan mo ka di akaya ti agnamay? Kay kayat mulatan ti aggamgam mulo iti daga? Mabalin ka di, Dondon. Respetuan ko man no anya ti desisyon ko. Diyak ngamin matukod a panunuten. No anya ti kinayat mo iti dayje a Joey? Kayat mo ka di amaamuan? Sige, ibagam. Ti ugali na. Napakumbaba. Kan saan analastog akaskan ka. Anya? No kasta, baliwak ti ugali. Tapno siyak ti ayatem. Pasensya ka na. Ngam ni Joey ti ay ayata. Ayawan mo ni April. Napanan ti utak mo. Tasaan mo nga mga usaran. Uray anyat ibagbagayo nanang. Ni Joey ti ay ayata. Iso ti kayat ko. Ugali ti nagibasarang. Saan nga estado iti panagbihan? Kay kayat mo to ti agrigreg ha? Saan mo't nagregregat ni Joey, nanang? Nagagat nga agtrabaho. Apay, di mo kayat ti agnaid iti napintas abalay. Ayos kanya kung tibasit lang abalay, nanang. Tinapatag sa anak na agbisin. Ayawan mo! Di mo amo nga usaran ti utak mo! Dama ko binastad mo ni Dondon. When, Myra, ni Joey ti inaklon ko. Sapay ko ma, tamapansin na ko ni Dondon. Nabayagan nga agpapapansin na kan ko. Ngam saan naksamat ako resonada. Anya? Kursonadam ni Dondon? Wan. Anya nga iti kinayat mo kan ko na. Amang ano ko na asa ni Kuana ti kinayat ko. Ngam saan? Talaga at type ko ni Dondon. Kat no naglastog nga agsasao. Amang ano kas dilaang mat at style na. Ay, saan tayo at talaga nga agpapada iti type? No siya, pulos ajak magustuhan ti ugali na. Tatang, nanang, dumano ng da Joey inton rabi. Apay talaga ang makiasawa ka na ya anak ka. Wen tatang. Day tamot lang titurong na. Saan ka di? Nuli na lain mo kumati nagpilay. Sigurado abongga ti kasar mo. Adday ta kayo manan, nanang. Mabalin ka di? Saan yun asang kaulit day ta? Maranggarang akong amang dangdangag. Agpaisaw ti ko na ti anak mau. Apay namin asikat ti agpili aya. Ket saan nga ron akayat ti anak mo ni Dundaw. Awan ka tam muna. Na, Gusto ko man, nanang. Awatin niyo latan ni Joey akas manugang. Saan man alabak nang ngam nasing patmat. Kan narespeto kada kayo. Nukasta, natulagan ti kalay sayo? Wen, Myra. Si kanto ti may sanga abay, ha? Katuan kayat ko launay dayta. Aywan gayam. Ada ibagak. Pinashare na ko ni Dondon. Agar-aram kanya. Kinunana, nga awanan di pag-asa na kan ka. Kat? Anyat lang. Saan ko pa asinong batan? Ngam saan ko naparigatan? Sung batak tumat lang. Ay, sapay ko ma. Ta saan kanto nga agbabawi, Myra? Apay ko mga agbabawi ak ngay. Ket ay atagmat. Sa bagay. Naglastud mat.
Nagmaditi ugali na. Kita, isalsala nga agpaso ni Dondon ni Mayra. Talaga nga ro nga agar-aram iti gayam mo. Bay amlat ta itan. Makaamumat ni Mayra. Binagakmatan. Ngam awan matidanggan na. May ablatan ha. Anyat amo tayo. Amangan mo nasingpot doon ni Dondon kan kuha na. Di nasayat no kasta. April, saan kan tunga kang agbabawi na nakikalay sa kanya? Uray marigriga taklay. Saan? Ti agsalukat ta tapno bumaknang ta. Ag tinulong ta nga agtrabaho. Amom, saan kong apalan ti kinabaknang ti padak a tao? Agyaman na ka, takas tati ka panunutan. Sana ka nagkamali. Asika ti pinili. Amom ka diti tama. Sumarunumat ka nun damay raken Dondon nga kasar. Kasta ka din, nanang. Ay, kat nasaya at ano ikasar ni Dondon ni Mayra. Sigurado ang nagmayat to tibiyag ni Mayra. Saan akasken ka nga agam-gam mulo iti daga, kas kada agat baboy. Aday ta, kayo manen, nanang. Uray agat baboyak tapag bambanugak mo ti kwarta a maigam Awan kat panunot mo Imbag jay gayem mo, tamo na nga usaran ti utak na. Mairanod to paikit di dagiti naganak ni Mayra, tada nga rod mabalin ni Dondon. Naimbag ta nasabat ka, gayam. Apay ka di. Natulag matan ti kasarmi ka ni Dondon. Awisin kayo kumaka ni Joey at dumaray. Wan umay kamin to. Agyaman na ka. Kat, kumusta nga iti ugali ni Dondon? Nasaya ka di matlaang? Nasingbat mat. Manipod sinong bata. Awan pa'y mat impakita na ang madinga ugali na. Dajay laang takanayon ti kaawan na. Kat no damagat. Ibaga na at trabaho na ti papapanan na. Ay kat, nasayat nga rudan no nasingpat. Kanti importante, ikasar na ka. Bakit? Amang ano jak makadara iti kasar ni Mayra? Adut ikam kamakam ko at trabaho. Bakailatan ti mapan. Ayabam ni nanang ta iso ti kadwan. Uray sa anak maten nga rod at dumaray. Ay, nagadun tumanan asaon ni nanang. Jakayat nga iso ti kadwak amapan. Kababay ni ti gayem mo Iso pa iti abay mo iti nagkasar ta. Ita, di ka dumaray iti kasar na. Ay, wen gayam anya. Alaman langan. Ano saklangan ti bagamanan ni nanang? Muapay mo't ngamin nga aging gaita. Adayo tirik na ni nanang mo kanyak. Imbag pa'y ni tatang. Tanasingpat, kan man nakaawat. Dayta nga rod matijak maawatan ka ni nanang. No apay akas jay mati ugali na. Talaga ang nagbongga ti kasar ni Mayra. Kita ang mati dekorasyon da, nakapimpintas. Kan kita ang tibado na, madlaw-lawnay ang inginaan. No ikumpara, itibadom iti nagkasar ka. Sika kumati adda iti saad ni Mayra ita, no kinayat mo ni Dondon. Nanang, anya ka diti imayan tayo ditoy. Ikumparayo ti kasar ko, iti kasar ni Mayra. Ibagbagaklaan, tapno makaabiris ka abito ti pinilim anak ki asawan. Ibagakmet kada kayo, nanang. Sa anak to ang pulos na agbabawi anak ikasar ka ni Joey. Kontento iti panagbiyak ko ita. Gaputa sa anak akas kada kayo ama nagamal. Kay, Amin matlakit din akaaruba tayo kat apalan nyo. apay nga ron makaungat ka ngay. Makauma kayo mat ngaminan, nanang. Di kay agsardem iti kasta nga ibang pagayo. Ato'y tinaglakwa kadagiti mula ta bakit? Inayon mo iti urnong ta, Nagadumot da ito yan, lakay. Numalakok mat dagiti baboy ko. Ay na, dakal ton ti urnong ta. Di na saat. May patakder tanton ti plano ta balay. Tapno sa nakalkalapaw to'y balay ta.
Ay na, kamaudyanan na. Masukatan ton ti balay ta. Una, naskan ang makabalaytan. Sakbay ngagsikog ka. Tapno, addan to napintas a balay. Sakbay ngagpasngay ka. Bakit? Tatang, umayak man. Day, nakaumay ka mait, balasang ka. Umay kayo ikan iti sidaan nyo kaninanang. Ay. Nagparte kami ngamin iti baboy. Ay, naglako kayo iti babaw. Wan tatang. Ay, ayat gayam ni nanang. Ay, napan nakiusyuso. Ada ka nung amin barbaro alugan da mayra. Ha? Kasta unay man nga apal nan. Anya lakit din ni nanang aya. Ala, mapanak nga rudan tatang. Amangan no maabutan nak dito ni nanang. Kati man la maibagbaganan. Kasla ni Myra ti masabat ko. Angam, apay ang nakadalungdong. Saan mat asigod akas ta? Myra! Apay akas labab bungam tarupam? Sikamot gayam. Pasensya kan, di ka nabigbig. Talagang ababong tirupak. Apay mat. Kita am tinamayan ni Dondon itirupak. Apay akinabil na ka. Ay, grabe mo tinamayan na kan ka. Tsaka mo, ngam na pudo ti ulo na si Mangpat. Nagapa kami. Tadwa Domingo asa na si Mang Sangpat. Dinamag ko no sa dino tinapanan na. Kunana at trabaho. Ngam atap kong adda babae na. Ay sus. Rumwaran ti pudno nga ugali ti asawa, Myra. Mabutbuto nga paikit din. Ang mga numalawanan nak ang mapatay ti asawa ka. Di, itapay laeng, agdarong kan. Jakmat kayat ang mabalot ni Dondon. Ikakpay iti may sagundaway na. Among kadila kay. Nasabat ko ni Myra. Kinabil ka ni Dondon. Grabe tinamayan na itirupa ni Myra. Anya? Nay, apay ngay. Nagapada, taatapon ni Myra nga da babae na. Ay, sus. Kasi matigaya mo no kasta, bakit? Imbagak nga rog nga agdarom. Ngam ay ayatan na ti asawa na. Saan na kano ang kayat ang mabalod ni Dondon? Ay, rumwaran ti madi nga ugali ni Dondon. Adala nga raw din babae na. Agkabil pa'y. Atap laeng matkit din ni Myra nga da babae na. Saan pa'y anapanaknakan? Uwi na. Agam, apay asa na nagawin iti 2 Domingo. Dayta, ti saan tayo nga ammo? Nadamag mo ka din nga dabaro alugan da Myra. Apay nanang, ibagayo manen asyak kumat at dalugan na ita? Amuyo ka di nga inaramid ni Dondon a punching bag ti rupa ti asawa na? Ay, siyak po maita ti ado ti kamuul ti rupa na. No, nakiasawa ak iti dayja a Dondon. Asino ma tinangibagakan kay ti dayta? Ni Myra a mismo, nanang. Saan a chismis? Nasabat ko ni Myra kat puro kamuul ti rupa na. Pirmi nga ron ama asyanak kan ko na. Amangan mo't nadabasol na. Ay, kasta pa lang ti bagayo. Amangan mat nun ni Dondon ti ada babae na. Doang amin a Domingo asaan ka no ang nagaw-awid. Saan mo nga amaw no anya ti agpaisaw? Ta saan mo mat anangag ti side ni Dondown? Amangan mat no ti gayem mo ti adabasol na. Ay, talaga mo't apirmi ti panangisakit yu kan ni Dondon, nanang. Gapo ka di, tabak na? Saan nga iti dayta? Ang adamot kin ni Myra? Saan nga min arumbang agaramid iti saan akayat ti asawa na tapno saan amakabel? Nanang, nangagyumot siguro ti damag iti radyo. Agdagayam sindikato ang nakikapengan ni Dondon. Illegal ti aramidan da. Panagkarnap iti lugan. Ket ita, ay nagpatinggan ti kinadakas da. Tanatiliwdan. Ay, pakawanan na kanak ko.
Jak impagarop ang nagtaod gayam iti dakas ti kinabak ng ni Dondon. Imbag lakit din, tasaan nga iso tinakiasawaam. Makita yu ti sasaadan ni Mayra ita? Siya kumati adda iti sasaadan na no ni Dondon ti pinili. Hun nga rudan ako. Ay, sapay damag kong agdadagsin ti gayam mo. Kaasimot ni Mayra no kasta. Mapanak to ija balayda. Tainak andingayan ti gayam ko. Ita, saanen asumanao ni nanang ko, Mr. Lonely. Maasi pa yan iti kasasaad ti gayem ko. Gapo tadandanin agpasngay, ngem si babalod ti asawa na. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, April. April pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay ti pakasaritaam. Kaya ti makunak, amin adakes nga aramid at dapagpatinggan. Iso apilyen tayo kumalatta ti agbalin anasayaat. Tapno awan ti pagparikutan iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga April. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Arceli, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak ninamnama, ama kaaditay. Ngem gapo iti aramid ko, dandaninak pinanawan ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Arceli. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gatangam kitinday ti lako akarpet. Uray to gives mon, batch. Unay kalaki din ay Arceli. Naggagit ka launay nga aglako. Katawan pa imot pamilyam. Di ka pa imot nakiasawa. Apay nga min aday tati pa kasi kuram ay, batch. Alan Gatangam mon day toy, tapno makalako akmet. Ay, babawi ko na nang ibaga iti address ko ken ka. Umay naklagayam lakwan. Sana bali ata ka sa pula mo day toy. Nalaman langin. Ngem ti kagudwa pa lang ti bayada ka. May munto man ang singeran ti kagudwa. Wan ka di, batch. Awan parikot. Soft drink mo man gayon. Mabit lang nakaadukan sakit di Adamoten abasit. Ato iti soft drinks mo. Agyaman na. At itibayad ko. Itugtugaw ko man pa dito agi na naakpay. Ay katun No apay kat nga min adi ka makiasawa tapno da katulungam. Mabalin ka dimot asyak ti agaram. Kasanumat nga min nga da agaram ken ka. Kat kastamat itsuram. Nakakalugong ka itinalawa. Saan nga agparang ti pintas mo? No sa anak mat nga kalugong itinalawa. Madadang matirupak iti init. Ammong mat nga agisursor iti komporme ti pagsapulang. Sa bagay Imbagkan ka tasaan ka nga agab-abang iti pwestom. Nga makabannog mati magmag na akanayon. Sana balikan ka tado ti am-am mo malakwam iti kumporme alakom. Kasta talaga gayam. Anos lang tapno agbiag tayo. Ay, adagayam lakom magic pilong. Awan awit ko ita. Inton bigaton. Tay dagas ko ang masapa ditoy. Alaman nga ron. Tapno saan nga isupay agat gatangan ni Jetown. Mano ka di ayati ka sa pulang? Uray duwalaang. Ala nga rodan. Tayalaan ka inton bigat. Nay, adda kamot gaya mo nanak ko.
Aginanakan tamangan tayon taon. Sige nanang, agbuyak pa iti TV. Kumusta mo ti trabaho? Ayos laang nanang. Sakto laang ti birok ko. No apay nga may nakaykayat mo ti agisursur iti lakom. Nagrigat at trabaho. Adumot di ta ti master kan at trabaho. Dahil mat nga minan, tinakailwamak nanang. May mayatan ti kastoy tabos ko ti bagik. Wen ngamanon ti tawen mo. Awan planom ang makiasawa. Mabalin ka di asyak ti agarom mat nanang. Ay na anak ko, awan makasirpat ken ka iti kasta trabaho. No adda ipaay ti Diyos apara kanya, sumangpet kat sumangpet tulat ta. Oray saan ko abirbiruken nanang. Sa bagay mo't kit di Naimbag abigat mo, miss. Asino ka? Kaanak-anak ti kaarubayo, miss. Imbaunak man nga agaik dito'y batog ti paraangan da. Tani, nasamak nga minan. Mabalin apakidalos mo matan to'y batog mi. Itid ko titangdan mo, inton malpas mo ang gaikan. Oray libre latan, miss. Ay saan Basta itid ko ti bayad, inton magaikam. Diyak nga roden gaikan, no ibagam atangdanan na, miss. Anya? Ngamno ko nam alibre. Isu gaikat. Sa bali ka mat aklase ti tao anya. Apay, mano aya ti tawin mo? Manang ko nam saan ka amis dita? 24 taon ko, miss. Manang ko nam kanya, 31 kon. Saan matamadlaw? Kaslag katawunan talaang mat. Nani Jomar, inkasangwen. Ay natatang, jakayat. Apay ngamin naunag yu. Kakaiso na nga dagaram kan ka. Nga magpakipot kakit dain. Mat nagkantaw ni ti kalendaryaw. Nga magpili-pili ka pa'y laang. Kadno 24 laang titawan ni Jomar. Kahit anya kumangay. Amom kaday. Nakasaok ti ante ni Jomar. Uli lamat gaya man. Sana nakaadal. Manuupay lakano ti taon na edi na ulila. Nagsusublat dagiti anti na anang kup-kup kan kuana. Kaasimat nga ro tinagbalin abiyag na tatang. Kunapay kit din ni anti na No kayat mo ni Jomar. Isong ti makaam mo iti pagkasaryaw. Itultulag daksamat tan tatang. Ay saan matakasta anak ko. Ngamdakkel ti maitulong ken ka ni Jomar iti trabaho ma. Ken kayat ko mat ti maadaan iti apaw. Isumain kakat sangun ni Jomar. Apay ka diya nagdagulit ka. Apay ka di adinak kayat. Gapo ka di taawan maipannakal ko kan ka. Sa anak anak kaadal. Kan sa anak anabaknang. Anya ka di dito ibagbagam. Amom ka di numano atawan ti baot ta, Anya ko mangay. Basit laang mat. Andan to pa di ta tinanduma. Nakarkaro. Di kan tumabay na makikuyog kanya. Pagbaina ko mangay. Kan saan matamadlaw nga inauna ka. Anya asa na madlaw. Madlaw kun tupay nga inauna ak ngam iti sika. No si ka Ngam no iti sa balay. Saan da madlaw. Ay, saan kan ngagrason? Basta. Saan ka asar dengan. Aging gaadinak sung batan. Damo pa'y lang ang nakita ka. Kursunada kan. Ngamin, saan ka akas ka dagiti daduma babae? Ana arte? Muray pa nagbadbadom. Simple laang. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nagagat ka pa'y. Kaskan ka ti kayat kong agbalin nga asawa? Anya? No kasta? Sinong bata mon? Wala na. Maay-ayo akmat ngaminan kadagiti ibagbagana. Siyak kano ti kayat na. Ta simple aklaeng. Kat, kaano nga ron nga ti kasar? Depende latan no anya ti pagtungtungan da. Imbagak ka ni tata nga isulatan ti makisao iti anti ni Jomar. Apay asaan ka anapan nga itapno ang mumat? Mabainak. Isuan ni tatang latan ti imbaon ko ang makisarita. Ti anti na kano ngamin ti makaamo iti magastos.
Isu ano anya ti kayak da. Isulatan ti masurot. Makamuda. Sabali ka mo talaga. Imbis ang nagkuyog kayo kumakin ni Jomar. Sayang mo ti aldaw ko nga gisursur iti lako. Itatanal pasti kasarta. Tulungan kan iti trabaho nga gisursor. Amom ka di ti agmaneho iti motor. Amok tanakasursuro akmat idi addaak ijay probinsya. Ngam, awan laang lisensyak. Apay ka di? Plano nga ron ti mangirwar iti motor ang maaramat nga gisursur. Ay kat sika Mangalata nga umaw na iti lisensyam. Pasensya kan Tawan maitulong ko a pinansyal. Ngam, matulungan ka. Nagtrabaho. Mala nga ron. Agtinulong ta. Ay, makabannog at talaga ti agisursor iti lako. Imbaglakid din, tadda ka akad-kadwak itan. Aginanata pa'y, sa tagluto. Agin na nakalatan bakit? Tasya kon ti agluto. Sa anak matuna inabannog. Ken mabisina kon. Iswa siya kon ti agluto. Ala, makamuka nga ron. No siyak, kayat ko pa'y ti aginana nga umuna. Sige, bakit? Siya kon ti makamaw. Kumusta nga iti batch ko nga danasawa na? Ay na, nagdakkalagin awak batch. Kan, dakkala katulungak ni Jomar. Yamin, nagagat. Isupay kat ati para luto. Kan, lalay ngagluto. Ay, swerte nga rod anak asawa Wen batch. Saan ko pa'y kiti akayat iti damo taob-ubing nga ron ngam iti siya. Ngam na ay ayo akadagiti ibagbagana ngamin. Ay, katrumbong lang mat ngami na makiasawa kan, batch. Ala mo dati order mo a karpet. Or orayin na kon ti asawa. Nagyaman na ka. Nakurso na daan kami ni bakit ko ti imuna nga inlakom. Iso akayat naman ng tigumatang. Kaya kas iti sigod. 2 gives lata. Awan parikot, batch. Si kapay lang ti agisursor ita. Sana bali, kasanay mo mutan. Agdalusak dito yung balay, kan aglabaak pa'y. Sige bakit? Siyak pa'y lang nga ron ti agisursor. Agan-anad ka, iti panagmaning homewan. Wen, bakit? Agyamanak Aglablaba kamot dito'y paraangan nyo. Saan ka simurot iti asawam? Saan na lang? Naurnungan iti lalabaan. Kan agdalusak. Kumusta ngay matibiyag ti adda asawa na? Mayat ananang, taadan katulungak. Saan ka kadipay ang masikog anak ko? Saan pa'y matngarod, nanang? Apay ngay. Anya ngay tararamidin nyo. Anya mo day na sa lutsutyo. Saan ka ngamin unay ngagbambanog? Ala, wano nanang. Saan kayo kadi amadanagan? No talaga apagayatan ti Diyos amadaan kami ti anak. Dumteng tulata. Nangibaga nga aginong ka, ha? Ni bakit mat? Italamat. Anda ngamin nasabat kong amamok. Kat nagawis iti inom. Iswa da jay, pinagbigya. Into na minsan. Saan mo nga ulitin ti aginom? Diyak kayat ama sursurong ti kastabi siya. Ala, sorry, bakit? Sana na maulit. Jakon ulitin pa iti uminom. Nasayat mat. Tano ulitin pa'y. Diyak amo no anya ti aramido ken ka. Ala, gusto nga rudan bakit? Di ka nagungal. Ay, nakaluto ka ka dahil. Saan pa'y? Saan ka di atrabahong ti agluto? Inururay ka, tas si ka ti agluto. Ala, bakit? Mapanak nga rudan agluto. Masadutak man na sumurot iti asawak. Apay nga ta. Kanayo nakmutan nga agsasadot. Ay, adaw mawawag. Hello? Wan, sir. Siyak ti asawa na. Apay? Anya? Sa dinong ospital. Sige nga rod, sir. Umayak itamot laang. Bye. Ay.
Nadungpar ka no ti motor ni Jomar. Ay, anya nga tan tinapasamak iti motor. Nadadaol nga ta. Ang mga no nakainom mo ta nag-drive ti loko. Anya tinapasamak ha? Nakainom ka kadi ang nag-drive? Ayan ti motor. Anya tinapasamak iti motor. Nadadaal ka din? Api adi ka nagananad. Anya ka mateng bagay. Imbis ako musta anak. Saan mat? Tanapat patagpaykan ka ti motor. Imbag kumamat. Nawan ti sabali at awa makangagkan ka. Sapay nagtig sa tingiwat mo. Ibainan na kumamat nga asawam Gapu man nagbaybay ka. Saan ka di ako nakagananad ka? Syakti dinong parda bakat. Kat noan yaman ti dadaal ti motor. Isuda ti agsungbat. Kan oray iti pan naka-ospital ko. Tulungan ako man, tatang. Nagawid ka no ni Jomar iti probinsyada. Nasaktan sa, gapo iti inaramid ko. Nagtalaw matan. Nay, apay ngamin ay Pinagungtak, idi na disgrasya. Napudot ngamin tulog, kadag ito'y napalpalabas ngal daw, tatang. Tagayam, masikugak. Amo ka di ti asawam amasikog ka. Saan ta nagtalaw nga rod? Nagpasugnod. Tatang, mapantayo ko madanunon ti asawak. Akidawak iti pamakawan, gaputa nagbaso lang. Apay asinurot nagpailaan. Ay, nyamot tanday ta damag mo. Sinurot ka ata asawa ka nga rod. Sorry naanya tinaisaw-sawang ko. Ay ayat nakadimat laang, Arcel. Unaw, napatagak laang kan ka. Gaputa adda maibaon-baon mo. Anya mo tanday ta nga ibagbagam? Diyak ka ba ulan ama po ka itibiyag ko? Ay ayaten ka, taasawa ka kat nga rod. Pasensya ka no napudot ti ulo kadagiti napalpalabas nga aldaw. Epekto siguro ti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, isong agawid ka kuman. Apay-pay lang arod ang nagbiyahe ka. Di na pala inawagan. Ang mga dadakas ang mapasamak iti sikong mo. Madanagan ang ngamin. Kunak no panawan na kun. Nagpasugnudak laang. Gaputakas lang napatpatagpay dyan motor mo. Iti siya nga asawam. Saan matakasta? Ngam no kasta tinagawatam. Pasensyaan na kun Alang araw bagat. Agawid tan. Kunaklakit din no panawan na kunti asawak, Mr. Lonely. Ngem nalakalaang met nga inayayok. To'y pagayam mo, Araceli. Agyaman nakpagayam Araceli iti dahi apakasaritaam. No ammo tayo lakit di ti agsori iti kamali tayo, nalakalaang met apagtungtungan ti amin. Ket saan tayo nga ulitin no anya ti nagkamalian tayo. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Araceli, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez, kan sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ariel. Manipod syudad ti Bagyo. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan ti amo ka nagkurangak iti asawak, ngem apay ana aramid na kanyak ti kastoy. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ariel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Andaman ng biyahe na din. Bali talong aldaw ng awanak. Isong ano sang pailaang.
Tasiksika ti mga sikaso kadagiti duang anak ta. Kat, anya pa'y ngay, nairuama kun ang kanayon ngagmay-may sa amangay aywan kadagiti anak ta. Una, tadakat nga rod trabaho ka. Alang, agan-anad ka kumaakanayon. Sana balay. Tamatong palanje karikan ka. Nga itatawanan ti panagkalay sa ata. Lukas na, adan ornong mo? Adamatan. Ket sumarunon to nga iurnungak ti may sapay avan, akayat ko agatangan. Sapay la ko mga rod, tamatong palday tang arapaap mo. Iti kasta, saan tan amarigatan amang padakkel kadagiti anak ta? Matumpal na din. Basta agagatak lakit di. Aramidak amin akabalag. Tapno maipaayan kayo kadagiti anak ta, itinaginawa pa nagbiage. Imbaglakit din, tadda bukod ta akwarto iti hotel, ngayon tadda giti nangarkila kadata. Ay, huwag nga rod. Makainanatamot lang nga nanaimbag. Narigat mo't analaka ti trabaho tanya. Ay, awan mo't ngamin ti trabaho an nalakaitan pare. Kasapulan ti agbannog, tapno adda kwarta. Agpaiso day ta. Imbagkan ka tabaro ka pa'y. Siya ngay, pamilyado akon. Wana, ngam, adamat kakabsat ko at tultulungak nga agad-adal. Dayta nga rod mo ti pagbilibakan ka. Isun sa saan mo ang masango ti mga asawa. Ket no awan mo't mangayat kanyak pare. Kahit saan mo matngam mo nga agaram. Loko ka talaga. Siyempre, armak laang mo't ati babaya kursunadak. Sa bagay matkit di Nadamot di tati babae amang ipakita iti panaggusto da. Anyam, jak kursunada. Ay katuan mat pare. Masapol ajay kap-kap na kam ti armam. Kas kumakanyak. Nina din na ang ti babaeng ayatek. Iti agnanayon. Oh, naimbag man ta nakapasyar ka manan kaanakan. Unanti, di magasa kun Taasidag dito'y tinagpasyaran dagiti nangarkila kanyak. Agsubli akto kano, kalpasan ti 3 oras. Katapno sa anak amaburing amang ururay kadakwada. Dito'yak pailaang agistambay. Ay katuan naimbag ta na panunot mo ti dimagas. Amumat nga agmay-may sa akon dito'y. Tadamot amin na nakakasinsin mo'y abroad. Kat kumusta ngay mat ni tatang mo? Nasayat mo tanti. Bayan nyo, taibagak to apakpakumustaan nyo. Kat ti asawam ngay, kumusta kayo mat? Okay kami matanti. Ang gayam, itaatawon ti panagkasarmi. Kat awagan kayon to, intun dandanin ti panagkasarmi. Ay kat nasayat Tapno agbalin kayon aligal nga agasawa. Wen, auntie. Oh, tatang, para kada kayo. Anyangay dagito, ibarok. Pasarabok akada kayo. Ginatang ko ije Manila. Sa dino ije Manila tinapanam? Iti ayan dante Melba. Isuan nakadagasak ije Balayda. Ay, kasta aya. Ket, kumusta ngay mat ni Anthem? Nasaya at tatang. Napintas latta. Kinapudno na. Pakpakumustaan na kayo. Ay, nabayagan. Day di na di anak kitaan may. Idin sa pay lamay day di na nang mo. Agpada kayo ng awan kabalay na, tatang. Nagabrod mo't amin ng anak na. Di pa'y lakit simurot kadagiti anak na iti abroad. Naibagak mo't daytan kan kwa na, tatang. Ngam, saan na akayat? Kayat na kano ti agyan dito'y Pilipinas. Manang, agpatulong kami kumakan ka. Anya atulong, Ariel? Ipag namin aminin dagiti kasapulan may papeles. Para iti panagkasarmi kanina din. Kat numabalin. Dito ipayla ko mabalayo dagiti ubing. Tawan kadwada iti balay. Ay katuan day talagayam. Yag mo dito'y balay no kasta nga da pagnayo kan ni Nadine. Agyaman ak unay manang. Sige nga rod. Taitulod mi dito'y balayo dagiti ubing inton bigat. O sige, urayan kayo. Makumikom kayon sa unay nga agasawa
Talaga patuluyan yawn ti agkasar? Wan tatang, tapno malpasen. Nasaya at day tabarok. Tanay, duan dagiti anak yaw. Nagsapa kayon tumat anailawan kini Nadine. Wan nga rod tatang. Itami lang ang masikaso ti panagkasarmi. Kasanumat ngamin, nagurnong kami pa'y. Tinapatag, makapagkalay sa kayaw. Congratulations, Nadine! Ariel! Agyaman kami manang. Agyaman kami, manang. Maragsakan para kada kayo adwa. Kamo dyanan na, legal kayo nga agasawa. Wan nga rod, manang. Nabayag na inururay ko dahito akan nitong. Ita, nalpas matlaangan. Sana bale, tasaan ka nga agbabawi anak ikasar iti kapsat ko. Malaksid anasingpet, nagagatpay. Saan ka madanagan manang? Saan to apulos nga agbabawi ni Nadine ang nakikalay sa kanyak? Agsasaro naman ng tibiyahe kita, bakit? Ket, nasaya at tapno daras ka makaurnong. Huwag nga rod, iti kasta, makagatangak pa'y manan iti may sapay aban. Basta agan anad ka akanayon alakay. Wan, kan uray da kayo mat kadagiti anak ta. Agan anat kayo mat akanayon. Wan, adda kami lang dito'y ang mangururay akanayon ken ka. Diretso matibiyahe mon pare. Imbag no saan nga reklamo ni bakit mo? Ay, saan pare? Mawatan nak ni Nadine. Ngamin, addaman ng iyor urnungak. Ay ketwa na. Nang runak at naggastos kayo, hindi nagkasar kayo. Uwan nga rod, ngam tinapatag. Nalpasan ti kasarmi. Wan pare, angam na eh. Kita ta saan mo mataliw-liwayan ti obligasyon mo kini bakit mo? Narigat unay tinagagat. Kas nakon pare, maawatan nak ni Nadine. Apay nga taasaan asungsungbatan ni Nadine ti awag ko kuana. Nakaturog nga tan. Kat no nasapa pa'y mat. Ay, baybayak man langan. Amangan no makasingaak pa ititurog na. Ay, ni man manang amin at tanti awagak. Ibagak apasyaran namot dagiti aginak. Nulaki di saan abisi. Hello, tatang. Apa nakaawag kayo? Panagkunat, nasken nga gawid kan. Ha? Tapay matatang. Dito'y tayon ton nga agsasarita. May papan itinaaman ti kabsat mo, iti ipapanay di balayaw. Ibagayo ka din, tatang. Hindi untaktakan ti biyahe ka. Amang ano saan mo matla nga maawat, no maamuam ti aramiden ti asawam. Anya? O sige, tatang. Agawid ang ngarod. Apay na din. Ibagaman kanyak. Nuapay an aramid mo ti kastoy. Agtrab-trabaho ak. Ngamaddamat gaya man sa bali akadwam. Amat maturong iti selekta. Sorry, Ariel. Ngambasol mo matlaan. Gapot ang awanan panawan mo kanya. Amumat nga agtrab-trabaho ak. Para iti masakbayan tayo. Kunak man numawatan dayta. Gapot na awan sa bali ang pagpilya. No saan nga awatan ti sitwasyon. Nakasaganak amang lipat iti inaramid mo. Basta liklikam day ta lalaki. Umalis tayo iti pagabangan. Pumanaw tayo dito eh. Pasensya kan, Ariel. Ngam saanan asika ti ay-ayatan. Sumurutak kini Daniel. Gapot tama si kuga kon. Anya ti kunang. Kasta kalakakan ka ti panangisinang kanyak. Idinto takakaskasartalaan. Nagpasikog kaadagos iti lalaking. Napasama kan. Iso nga awanan maaramida.
Sumurutak kini Daniel. Ket dagiti ubing, agtali na aday kisidong ko. Gapo ta ubing damay. Ken siyak ti nakairwaman da akad kadwa. Mangtad ka laangan iti suporta. Pangasim na din. Saan ako maabot ang kanawan? Pagsabitaan tanas ay hata ito'y. Agpagpakaasyakan ka. Nakaikad da nga kon, Ariel. Ket sapay la ko man, tapalubusan na kon. Gustong dayta pa ng kamkamat mo iti asawam. Awanin ti maaramidam, no kayat nan ti sumurot iti lalaki na. Amangan no isupay ti pakaisagmakam. Lalaki rumat gayam da dya babae. Naglaka nagpasulisog iti sabale. Tatang. Diyak maklo na saan na kung ngayayat ti asawa. Kaday jayin na lalaki ti kayat na. Awanin ti maaramidam, baro. No kayat mo ti makabales kadakwada. Idarum mo ida. Saan tatang? Diyak kayat nga idarom ti asawa. Gapot ay ayat at unay. Ngam saan nakangarudan na kayat? Tatang. Anya ti rumbang aramidak. Tapno agsumlikan niyak ti asawa. Tirumbang aramidam, aklo ni maun ti kinapudno, asaan na kan nga ay ayatan ti asawam? Ay naadin ko, agin inom ka manan. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Saan mo ka din akayat ti agtrabaho? Awanan ganas mga trabaho. Sana po kaw kumutan ti asawa. Mana? Kastamlatan iti agnanayon? Makamuditan. Doon niya ti mapasamak kanya. Saan ka kadi amaasyan iti bagim? Ay, siyak ti maasasyan kan ka. Kayat ko apagsasawan ni Nadine. Gapo iti naramid na kan ka. Ading ko, saan ang mabalhin akas tamlatan iti agnanayon? Sikat ti awan basol na. Ngam sikat ti agikarkaro. Diyak amo. Manang. No kasano ak makalipat. Diyak amo. Noan niya ti rumpang ng aramidak. Anya daytan nga itsuram, pare? Apay anak umay ka, pare. Anyat masapol mo. Damag ko nga minasan kan ngagbibiyahe. Dayta ka nulat na nagininom ter aramidam. Gapot ajak maklon. Akas to yan tinagbanagan ti biyag ko. Awanan serbi dagiti arapa ako iti biyag. Kaslasan ka lalaki. Nagkapsut mo ti pakinakam mo. Panubok lang daytakin ka, pare. At daga po amin dagitas, no apay ang mapaspasamak kan ka, tikasta. Anya tiga po, pare. Ibaga man. Siguro, sana da kayo tinaituding ititonggal may sa kinina din. Saan ana ikarikan kanina din, pare? Anya pa'y lang ti sapulan na kan ka. Awanan ba ingkit di balang kantis. Dayta nga rog tinasakit. Gaputawan matamok ang nagbasula. Agmubon kan, pare. Sumurot kakit di kanyak. Dua avanti ka sa pulan jay mangarkila kanyak. Agtrabaho kakit di. Iti kasta, makalipat ka. Hostaw, tinako na tigayam mo, Ariel. Iliw-liwag mo, daytaan na pasamak ka. Agtrabaho ka. Iti kasta. Saan ani na din ti kanayon ang mapampanunot mo? Sige, tatang. Padasak ti bumangon. Kasta Saan mo ko maadadail ang tibiyag mo, gapulaang kininadain. Adu kami amang ipatpatigkan ka. Kasla sa anak ang makalipat. Duag tali na edak dito lugar tayo, tatang. Kaya't ko ti agbakasyon ijayan ni Ante Melba. Nasaysayat pa. Tapno daras ka makalipat. Kastagayam tinapasamakin ka, kaanak ka. Unay ba't nagasgasat mo?
Uwan nga rodante. No amok la kumakas to iti aramiden na kanyak. Uray saan kami la kuman ang nagkalaysa. Awan mat nga rod makaammo, no anya dagiti mapasama kiti masakbayan. Nasakit lang tinakam ko ante. Impay ko mat amin kan kwa na. Ngam, kinurang nalata. Sinayang nakakaanakan. Di kat agyaman taawan madi nga aramid mo. Ita, isukit din tinagaramid. Baliktad sa. Di tayo ang mapanagnagan ante. Asaan lang alalaki ti ammo na ti mangloko. Uray babae. Kabaalandangat ti mangloko. Aging gaita, awan pa'y turong ti biyag ko, Mr. Lonely. Jack pa'y nakailiwliwag iti inaramid ti asawa kanyak. To'y pagayam mo, Ariel. Agyaman nakpagayam Ariel, iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, uray kasta tinapasamak, agsingsingpet kalata. Gapo tapatsek adumteng tumatlaang tiragsakken ka. Saan napasig aliday latan ti maregnam. Gaputa saan mo a-deserve ti kasta a mapaspasamak ken ka. Kumararag kamot lata iti apo. Ta iso ti numero 1 a mangiwanwan ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ariel, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Halika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.